هدف پارتکا نویه لترکیا باکوری کردستانی و ریشا هر دو پارتین یسفه و هدفینه که بریانها خوالیک دایه ایتر پارتک آوا کر بریا چند روشکان بناوه هدف دو هفسروک نو جبو هاتین دانین ادعاتی کریم که پیوندیه که باشا جیر بجه دنابرا هدف و آگ پارتی هبه درباره هلبشارتن شارداریان که بریاره 2024 بریبه بچن درباره وی مجاره من میوانه که برای زکی آکوش برپس کاروبارن مافن مرووی دریبه برای آگ پارتی دیار بکر دایه برای زکی بارباش تو بخیراتی جبو کردستان 24 هدف پارتکانویه لترکیه و که آگ پارتی چاوا پیوندی بخواد دیگل هدف ریخستینه چاوا تماشای خبات و کار و چالاکین هدف دیکن هدف چه قصد ناوی نو بجی لسر رکن پارتی کی که 6 میلیون دنگرتی آوا بویه لترکیه لهمبر پارتی دنا چاوا تی قبول کرن ام جی جبونا خاطره وان دنگک ملتا مدایه ام بوی هوای قبول کن جبونا مبرومته باش و که آگ پارتیه هیچ پیوندیه که جیر بجیر نهینی ده جورن داخستی ده هیا دیگل هدف درباره هلبشارتن داهاتی ده چاوا یعنی درباره هلبشارتن چی ده؟ درباره هلبشارتن شارداریه ده بریار 2024 هلبشارتن بریوه بشنین شارداریان دبیجن ادعای که آگ پارتی و هدف به هفرا دجورن تاریک ده جوینان لدار دخن افراسته والله ده حال حاضر ده ام معلومات مدوی هوای تونه ام دو سیاسی پارتی جدانه herkes لگورا پلان و پروگرام خو و بکه هلبجارتن 2024 باشه هدف دبیجه هفسروکی هدفی دبیجه درباره هلبجارتن اما تشتک تونیه دیگل اک پارتی او جوا دبیجن لی درباره چاره سرکرنا پرسا کرد ام آماده اینه دیگل هر پارتی که دا برونین لی ناوروکا جوینان جبو نرینا گشتی به آشکرا کرن هین آماده نه درباره چاره سرکرنا پرسا کرد به هدف را برونین از ویا پر احتمام ندمه چما؟ daha بريجي في سوريجي دست بكر حتى جيكي هات ختمي أبيا أربس غريك بارك جرانه نب أخ بارتيه تاني دبي نجيب محاطبية هدف دبي جاركي بارتياك لسر ناوي كرد روني في مسألة خبر بده جرى بري هر تشتي جملتها كرجي برانيا وي دستگي بگره 28 milyon 3 milyon Kürt Türkiye'yi eki 5 milyona temsil bike akıl ve mantık nagrik vana Kurdakışa temsil bike mutabakat fere ji Kurdar lazım o HDP acaba hedef sernavi nu ve kare bir seri hareket bike hul tişta beşi yani bir benden müsaade icazet tabi ve ne evya car ki gerek en bas zanıbı. Şu arıydı da ji evi mesele be AK Parti'ye tenen alın. AK Parti'yi ro iktidarı levi mesela parlamento mutabak mezin jibona gele Türkiye Berezeki. Hada li Türkiye'ye AK Parti parteka hakime parta deshaladar di Türkiye'de. Dnava ve parta hakimu deshaladar da Kürt hene. Cenab-ı ve tu bixwe Kurdî bi dehan Kurdên din dnava partiye da deshaladarin çend wezîrên kabîneya Recep Tayyip Erdogan Kurdin di koka xwe da Kurdin. Başa çima AK Parti pirsa Kurd çareser naketin li Türkiye'ye. Xwe li pirsa Kurd bike xwedî bila hedef neketin AK Parti biketin.
em giş dixwazin bê teklifa partiyê dina AK Parti viya bînin meydanê û bi destê xwe hel bike. Lê wî tenê nabe. Ev ya meselekî pir muhîm e. Ji bona kî partiyê dinê jî dest bidine bi hevdûra vî meselê hel bikin. Ev lazim e, şert e. Ne HDP tenê dibe, ne AK Parti tenê dibe. AK Parti hûn zanin kî îro bi MHP îtifak kiriye. Çi îtifaka wî? Pêra yönetima idara memleket idare dike. Ha vakta mesele ava pir mühim bên ortê karin bi hevalê xwe re îşters bikeve. Tamam, AK Parti egzanı bi kara welat, kara Türk, a Kurd, Arab, Çerkez, Laz diviya da heye li tu hevalê mêzana ku hel bike. Zor baş e. Kewate tu dixwazî bêjî bibore pirsadawî eger Kurtî bersivan bide. Tu bêjî ji ber AK Partiye tifaq heye, hevpaymanî heye digel MHP ku parteka nejatperist e di Tirkiyeyê de lewra nikarîtin yan naxwazîtin pirsa Kurd çareser biketin. Rast e. Ev rast e. Lê ev ê jî ji bîr nekin xwestina wî û xwestina AK ev ê jî ji bîr nekin madem rast e ew weke rojnamanûsek weke rojnamavanek vê pirsê tê bikem bi hizareha karin bêjim 100,000 dengderê AK Parti jî Kurd e. Çima Kurdan dike qurbaniya parteka nejatperist? AK Parti serokê wê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan cara dawîne hatî bûyî serokkomar. Pirsgirêka Kurd tiştek pir girîng e. Erdoğan viya tenê çareser bike û radinê bibe bi xatirê we bidire her mala xwe besî wî viya. Tamam, dest xweş. Em giş hêviya me ev. Zor baş e. Berê Zekî Akûj dest İcarê xweş. tu kesik destê xwe bide ser. Tamam, dest xweş berê Zekî. Demame bi dawî hat ev mijarek yanî gelekî dûr û dirêj e. Em ê hewl bidin bi dirêjaya demên dahatê de minaqişê nîqaşê li ser vê mijarê bikin. Çün helbijartineka çarenivîs sas li pêşame ye ku ew jî helbijartinên şaredariyan e li Tirkiyeyê. Berê Zekî Akûj berpirsê karûbarê mafê mirovî di rêveberiya AK Partiyê li Diyarbekirê gelme bû gelekî spas.